video and I will leave very soon. Me jidi se nyankopon adom wa wo hwe me baby a wo bia Awurade adom ho ye bibia ekoso kama. Ene munua ba ohima amuhu me wa ha na nya ne bone so. Ade ba ko a eya na areho. Ene se wo bi di awo betwa obi mpoa. Na na hima matena makonya mu die mpa cho ba na wa share video na ma wodofo bi so ensa atimi aka bi. Ade ba ko eya na wo hima meti wiase am eya metan kurase metis wo nipa ade siri wo bi eye awo. Ade ya na etwa me nsunu mu se metis wo bi di awo atwa obi mpoa. Enti da bia ya na me mpa ya me bone se Awurade Nyankopɔn enke be ya me woni pa bia na wo ba bio wasase wesu bia enka kyene baba akopɛ. But Nyankopɔn onu no wonim de ye ema ne mma. Awurade nya de mma kye ona de emma. Ye hwa enipa bi mu asabi mpredua so ma wo pa so mu ntimi hwa o mma. Nanso ne Nyankopɔn de mmofra na kye wo mo. Na ye wo bi susu wo honom a nyame kye ne ba ne bi a enko be hwa akora na tete akora ne yi enso wo nya ba ne bi. Ade ba ko wo da sani bia wo ti asase we so a emfa ntwa wo nua bi mpoa ana emfa nsiri wo bi eye sabi yafunu a wo de be wo ba. Because nyinsen ensem bebre di akire. Nyinsen ensem bebre edi akire. Se wo kwa obi afuo hu na akoto se eja tom na se ehia wunua ya no asensu asi wo de ho me kai maame bi emere bi na adumfa no wo bɔ mpaye asema no wo ka che Nyankopɔn se Awurade Nyankopɔn ye de awo twa me mpo na ye de awo sere me ma ware 10 years awo ma ye de awo twa me mpo Awurade nka be ya nka che me ba ne ma me akora kora wo ye yarefo nka meje. What ye dumfa unu obo mpaye en wo ka kira saforade se Awurade nche de ba na se Awurade che ne ba na se ba Awurade de be che no wo yalefo kora wo pe na awreho na asefem se wo ba be bie na no asu agu nyame so wo ka kira Awurade se Awurade mafefo osere me Awurade nkrofo de manima ye fom Awurade nkrofo twa me mpoa Awurade nkrofo kekanse bebre to me so enti papa me sra wo se e ba minya bi wu nka be ya nka che me ba ne ma me abofra wo ye yalefo mpo se de ono so betimi afra me mommy se de ono so betimi afra me ma ana me ma me wo hen ya na awo se e wiase wo ho yafunu se wo yafunu ya na wada nyame ase se wo yafunu eya na wada nyame ase enye obi bia wo ba asase so ha bia na be wo ba moma yemfa saa de we nhye yetirim enye wo ba bia na betimi awo kopim so wo be wu afira asase we so emme bi wo honom a ombe wo ba bi so wo honom a Nyankopɔn bo ne se wo ma ne ba ne bi kura eye nyame ebi susu nya nyame ebi susu ye fia baifuo ene me ne mma bi be kasa na mesrem ase ani de no obuo kwanso muntie mi wasopam awona sometimes ya na ebi mma no eya ebi efiri Awurade ebi susu mfiri Nyankopɔn wonim bibi Nyankopɔn wo ye bi sera penso onyini kyayansa na wo kye ne ba saa so na bonsam so mpeba ye wo fie bi mu a awo ni ho awale wo ho ye wo fie bi mu a awo wo ho enso aware ni ho e bia wo a wo hwa me wo fie awo wo ho pa bat check ya background no aware ni ho e bia me fie aware wo ho bat awo ni ho e ye sabi obi na ode ne ho asi ho en wo de senioma en wo de ye yefunu mu ma asesa bibi en ama neoma akoba ne saa en wo besusu wo no ma nani nsade wo muade tie bibi o obesusu wo no ma nani nsade wo muade enti obi akese no obesusu a wa ye obi bibia ma ye obi ya
ena nipa na domino no waka nsem bone ato no so ma me nyame nhira o obi wo honom a waye obi bibi na nipa na domino wasi wasumasi ade a wodi ayami wonya ba ne bi wo da wo wiase abae hwa mini maami bi me ka story bi nkyere mo maami bi oye kunani ba ne kuna wu agya no ne ma 5 edurumre bi na ekom asi maami ne fie maami ne nya sebi sikampo no de ato aduane ama ne madi entina ababa wo bi to a wo fie no so ena maami ne ko ababa wa ne ho ena obo opunu wo se me ba mesrew me pa chaw ubetimi ama me emu cap baako akono ama me ne me madi na fitia no po besi saa bere me ne me maye ni diye abai wara maame ne ko ne fie na wokobo ne punu mu se wo panacha wo sre no wo ma na mu konko baako no nko noa no ne mani no abai wa susom na de be yodia he maame he wo mu ho a wodo ho basa ya firi wo fie ton abeka kire me se mimi nko same mo ma ne kodi wa ho na de ne kura de ne nim na nipa ba wiase watimi anantie firi wo fie ba mimi fie ba be sre me emu ka pa da na ato mo na maame ana maame wo na wo to mo maame no abehu se mu simi fie ha entimi nsa mo maame ne se oh me ba me sre wo me ne me made me di kura den entimi sre wo maame emu cap baako na mintimi nkono ama me ba enye bindi me srew he maame free me sokwa kra free me sokwa na de me tomo ahaya supermarket maame ahaya supermarket say na buy one ni maame ne kasa o ahaya supermarket na be tomo hanom na ye de na wotimi free fie ba me fie say me ma we mo bag me ma we mo cap baako maame ada o okay ana me wonu no ato maame ana maame gina ho na obo nani na ni suo firi nani ase bo se abaiwa wo maame ne me ka matimi awo wate emu cap ba ko maame na me nkono ma me mani nti na wugina ha na wudi matam abaiwa enye wo fort wate me kunu na awu agya me ama enne me ne me maye mobo me kunu na awu agya me ama enne me ne me maye mobo ama enne wo akwayi abaiwa te se wo maami panimu te se me maba wani mbesrew emu cap ba ko wujojo me so wonim se emu cap ne bibia de ntina ba ha wo yam kom ate kona na o man nkoda kom maami panimu te se wo gira ho nkopa adwuma bi nye wo ba be che se me na me sa emu cap ba ko ma na fa ko ma ba maami da bra o yale wo ho wa dwenya adwuma firi me fie anum kura firi me fie akọ abai wedi di maami atem so waya spirit so waya bayifo so waya hwan wonim emu cap ba ko pa maame ne ba ye obesrew eno ane se ma mpacho mi ni bi eno ane se ma me pacho mi ni bi na edidi atam ni empoatwa wutwa maame se waya honhom a be de ne wahu abai we di maame atam hye maame ne ya Mami ko fie ko su yesu ya se Ewrade ntimi kunu ewu agya me pa me ne me da kom ama mu cap baako abayiwa tete ne ho didi matem na sa abayiwa na wo kaseti ame no Ewrade se Ewrade nyankopon ne ewiase tumi se motiase a abayiwa ya wo didi matem se mimi yemu kom wo de me yemu kom di matem yi Ewrade emane nya ba wo wiase da na wo hukom ti asem maame ne kan yo asema baba wo ya ka chem se mimi yemu kom mimi ne me mayemu kom Ewrade ema baba wo nya ayefunu wo ba bia masase we so da because ontimi tetem wofra ne yie wo ye oba tan ne tirimu odenti awiase ahohom abayiwa ne di matem na mad abayiwa no won onya ba ne bi wo masase we so da show wani ensu ade
ene wo ka satan tan ye wo so hwe no me a ye de ato abrabo so abai wai de wonim se maame na ka bibia tia no ena maame no susu nim sa asem na wo ka no ebetimi nya nsunsuaso de antia maame na asem na wo ka ye ne nya nsunsuaso wo ababa wa ne ho ne se wo kasa no de ni suo ene yaw ena na e kasa abai wani hia brantie bi ma brantie ne ye ne wedding kama osikani pa ababa wa no wonya brantie sikani bi ma ne ware no eye ne ho ade kama e ma na busua na munim biribi munim de esiye abai wo ye hia be ma wo pe no be ma wo do no a wo ne tena bobra yeni na yenim se awade mu onigye emaka ho yeni na yenim se awade mu onigye ema eka ho ababa wa we ya ware aka ni gye eka ware ho afa yenua be ya try nyinsen ya try nyinsen a try nyinsen eba ne ma enye se ni wumbu mu atuo enye se wontimi nwo enye se ni kunu wo problem bia o but eba ne ma eba no ba na ma more than 7 years ge ya try sa eba ne ma ena ni kunu ni ja wale be ma ni ja ye se wo ba ma wale o 7 years nie ya try ya wontimi nwo me nso so mentimi ntwen sa etina wo se me ko ware wo ba foforo se de be obetimi ama me ba ababa wa yisu afede na to no ni asofo so chinchin ene no agese wa ante sofo we nka no waduru ho agese wa ante sofo we nka no waduru ho agese wa ante sofo we nka no waduru ho no na we na abai wa yi chinchin saa na dakuru bi woko sunsum sore fo ho sunsum sore okọ ho woko ho no na omo bo omo mpa ye keka omo nsem no papa ne frɛ ne sɛ wo bra obi akesew ama kese ne di wachi wakase tia maame bi ama maame ne se wonya yefunu fan wo bada waye maame bi ade maame ne wuo wawu but maame ne yaw ne nsama wakato so no enya effect wo abrabo so enti awo a wonwo ne chinchina wo chinchini na nya baifuo bia na eyewo wonum nsem enya wo maame bi na eyewo enya nyankopon na mpese obenya ba na emom na waso oden ne woni enso ade ne wo kasa tantan ye wo so ano na ama enne wachia wonya ba no ese maame wawu ye kwa be so abefa so akopa maame nchewo because maame no nanko betimi awo because maame no nanko betimi aye wo soa because maame no nanko betimi aye sabi opa penua ba na so san emu cap ba kunti no wodidi maame yatem sabi wodi na tema ka kire ne se ne yam kom na yefunu na ekomo mu no na wo pe ba betum bi enye possible yefunu na eye kom no na wo de wo be pe ba ato sa yefunu no mu bi there be enye possible enti wano kasa ene awie wusei wosi ye sofo se die na meye wosi ye bekwa bisa ye kwa bisa na mpataye ana bibi wo ho no ma ye be ya ne yaye ene kwa wie se omukwa bisa no sofo ne ka che ne se ombefre maame ne sunsum no mapa maame ne sunsum na chew se adia wodi aye ne bia kasa bia wakasa tie ne bia no wonfa ne mfum so nche no ena me se omoye ho akwankyere ma no utimu se wanu ne ho but hwe ne kasa wo se ne maame panimu a ne kuna wu agya no
enkora 5 na maami mad ekom di wo mo na maami ba ofie se me ba wo maame ekom de me no nuanom enti maye wo emu konko ba ko na me nko no ma wo nuanom ni na wutimi di maami atam kache ne se ne yem kom ene won se wani enso ade na wo kasa tantan e wa wo so nti no wani die pa ba wo enso so wusu enti empem bebre no eya ase wo ba bi si so na se wontimi nwa 1 ebi wo honoma enyame emre ene nso ye 2 ebi susu wo honoma na enye nyankopon na ye efia beifo ni efia tumi 3 ebi susu ye ne yesuman ananumi bia wo bi dia to abrabo so enti se wo ye oba na wo sisu abrabo mu a eya no wa check wo hwa me wade bi wo me so a mesua saade no at my early ages sabi no usan ade ba ko wo hu se me ohemaja ki me ye ne se me kaseti apanimu ade ba ko me ohemaja ki opomani edin ni na wo hu se me makaseti apani da even me am age mate kura na me ye na de kura na me pa wa cho sisi a enti da bia obi aka so ohemaja ki de e ba sorry ameka the reason why ti ameka sorry ne say ewiase bibi wo wiase sister me si bibi e wo wiase me obi a me ye chinyedifo pa me obi a na me no me e o forget we hwi ni wiase we bibi ani ho but met me aka say me de me ho me be yes star o say me be yes celebrity o say wan a me be to onwom no e na me hu say wiase say wo di wiase di agora wo bi be sesa wo hyebra ma wo e na me hu say wiase say wo di wiase a wo timu di agora sister obi be sesa wo hyebra ma wo ni di awie wusu wo bi be sesa wo brabo ma wo brabo no wo ni di ba be wie wusu enti mpembebre no se oba tia asase we so na so wonya yefunu wo ba ya na sometimes enfansre no wate ena ebisusu wonu ma yankase yesu ni ye ban eno nti ena ma nyoma bi atoto yen na enne no me wo ha se me pese me tu ye nuanom ma ya tia burochirefo we akwasi buroni bayiye wode ya ade yie sa akwasi buroni bayiye kurampo no wode sayade a enti se ai tuntum ni bayiye se akwasi buroni so ye bayifuo mpa so wode sayade kura na majority no wode ya ade yie but me no mienu kuro na ye firi so no ba bia ye firi a ye ba no bayiye no empa de pa bayiye no wo sa nuoma bayiye no won pese me no mienu benya hoto bayiye no e ka wo no nko nanka me no mienu ya bo asesa ka ya bra bo asai ye ba bia ye firi no ye bayiye no wo mfa mo nipa wo mfa mo ayen wono bayiye no eya ne fe no wakogye no de sayade ene wo pese se bi abrabo ne ye basa ma wo enu nti no woti asase wesu a e wo se wotutu wanam sisi yiye wo ba betena brochira enye mrofo na de na wo mo ye no ene wo se wo su kosua na wo koye bi eya kai wachi ba bia wo firi ba kai abusua wo firi mu mimi firi nkonwa fie mi firi abusum fie mi firi nkonwa fie firi abusum fie enti me se buroni bi ye bibia me fa me ho ntoto buroni no because me nkwa me koye bia me fiefo abaifo ntwe mame me fiefo abaifo bonsamfo no mo ntwe mame enti buroni be ye bia ma ne be koyi a me nkwa me koye bia be kwa kowie me bone enti ne bia ya na me kai machi se mani gie ba me mpentem fa meto abonten se nyame ye makoma so ade bi mame a me mpentem fa meto abonten because the anyway ebehu anyway ni na enye ni papa ese egu yanim enya se a edoye esere kire yen se rade nyankopon bie wani a ena abehu se awia kete no obi di niti nam fom ne nan nam soro se nyankopon bie wani am wo hunuom ekoso owiase a enka awia kata ban pa na o my God na mu beye pa ne nam krom se ya
wo pe bibia sey no wo paade bia tete apansa no ama atsemfa so kora mmaso enti si ababro kira eya yesusu ma ye ho ntayen yesusu yendwi ye ho yesusu yemfa no me no haw ne abeberesem ma ye so ene ye maso ene bebi wo hɔ ne ma enye ye culture enti ma ye nsua bebi ye firi ba no omo no ma ne nye saa ne ma ne ho enti maame wo ye bibia na wo hwewachi na wo ba besia wanyem na ho ne ka kire se bonsam na ne gisa obanyem bonsam wontimi monipa o bonsam wontimi monipa enti wo no ho se nyankopon de nipa bi ba wiase na ye ne ya bonsam na ni ompa de pa o bonsam ompa de pa enti se nyankopon chewade a ema wo ntew emfa mirikatu meto abonten na nya ni we ni na ye ni papa social media ha yati ada bia ye di agro de bia ya banfu fa obi video keke obeye kra na ye obi ahi obi tini fie no wo hwe so na wo se kanchi gu so obi tini demo wo hwe eso no kanchi gu so e ka ono nko na nka waka wano atum kura ma umba kura Facebook kura biem mesi bebia me no mienu firi no beye no ye de saade o yemfa nya de pa etia no waka wachi kakra se nyankopon ye wadom na se nyame chew the fruit of the womb eya ma me kata ho sie kakra wate eya kata ho sie kakra ye ka se sunsuma wade a eya ne mpe bebere ni pa bi ntiase se spirit e ware wa mame wo nyim 10 ebe say 10 se wo ma wo kwan e ma spirit ware wa sister forget nyinsɛn forget se obanyem se spirit no susu ma wo kwan ma wo nyim susu a wono a na be decide se obewo ana se emma so ma wo enti mesremo mo anya careful ate na se nyame adom nyame achew ba na afa na wayi ne yafunu so na wotwitwa pictures na wode to amansa tenta so na owro ne ho he broni di obeye bia ma obekọ free o na me no mienu di oboa ya amansa te ba bia wo hu ye na hi kra ye ne tan kra e ka wo no kokra na nka wo wu kra free wiase he broni di obetimi aye bia ko free o na me ameti hei hwe Before baby to me, Babusiamua, one way any time, cross a manyama me babel into a pequavio of first over saying in Sano. Mammy, Baye, a spiritual into what or yes, say, Cacranas or so best sell or best sell. Sway or hand and you cross a cacrano or show your funeral so best sell. Mususuma and your trawate. Kata husia kakra se nyame cha oba eye kura no kata ni sie wate se nyankopon cha oba eye kura ni ye ne bompa ye mampa bonya waduane na enye mani na ne kwa wo so saba o he wo mu pemoja de ayade minimo bia ni fiefo abaifo twen ya ma ne nyem ya ma ne di 9 months wo kwa wo no wo chim oh ya tena kuma woman tena kuma efiri so awoka no na wo just what wa waye wo sunsumu ya tena kuma efiri ho it watchim ni na ho ode na sa me keso bi kra na won sanim nyame kra nka ho won sa nyem pai bofo won sa mom paye ewiase afefe dia toda seni adwen toda seni akoma ewiase afefe dia atoda seni adwen toda seni akoma enti oda seni ya dia wo ye ne sede wo pe wonwene kira sem wonwedie besie awo wokwa awo so a eye owo kwanta o eye 50-50 so obekọ se obeba enu ntina so obi kọwo a obehu se omu gira bonten ewurade nyankopon ye de nunu yesu mogya mo ewurade ye bone ho ban yo na afede ye bompa ye
Na senke ne nka wo de nka obi ko wo nka wo senke gya na ne o no nyame nko ne utifie. But wo sha wo so a wo no na make wo ma me hyefie e bo mpaye Ewurade me beyo abra me beya kwa wo sui Ewurade ma ne nwo ma ne ntuo se de Hebrew fo ma wo no Ewurade bo ne ho ban tumi biara akoti ata ho e pese se no Ewurade Nyankopon we Ewurade hwa ma me awo anya yize enti mususu nso kese mu yafunu mu nyenyem a mususu nso bate na abaifo no omo de this time no mercy for the cripple. Ometimi ama wo time saa na wo gine ho say cheese take a picture hey crack say cheese take a picture hey my baby mama wanda ka say social media ha yete no ni papa nko na gu hanom from YouTube to Facebook to Instagram to TikTok or TikTok to Snapchat wanda say ni papa na gu hanom na sa Nyankopon ya wadom na so wa che wo ba Oboni ni na mu o wadwama mo ni na mu nyame ache oba na ahwehwani mu no atewanom hello na wo yefura wafuruma eye contact obi betimi ahwe wafusu se ya wohwesu se ya no wo de se oba no obi eto asram yare ema obi ba wohwe yefuru se ya no ma na asram akura ne ba wiase a wasensen what twasram yare ama no sister ene wiase yetimu na mu otoro ntimfa wiase ni agro emfa wiase ni agro sa o sister adwa sister ama emfa wiase ni agro na eba wo hwe nye yize o senya me be che oba enti se wo Nyankopon ye wadom na se wo che oba e wo sese bi ukura ni ye wate obi wo hanu ma wawo but ne ba so dendende wo kasa kura ne ba ni ntie Wobi wo hɔ ma wonyem ye no na doctor say oba na ye fine afa okɔ wo ya ye say oba na ye yalefo oba na no na esuso nsuo yi wobi wo hɔ ma doctor ka kire wo say wankasa obetimi achem wankasa obetimi awo afa okoduru hɔ ma ye say ba be ye operation and this ye twaw ansa na ye uba afiri yam ma me nye Jesus how wobi kutasika pem meba no wonya bio enti se Nyankopon ye wadom na se nyame che oba eye kura ho ate mususu ma ye nya suatere kakra na ye de ba bi afiri ba no omo no mo be ye no mo mfa nya ade po omo do mo de se ade enti no se broni nyam na se broni ko gina ho ye hello yes baby yes wan a mama eno nkire se wo so kone koye bi eno nkire se meti abrochire de when you come to Europe you learn Europe lifestyle eti wo wu a na wa hye ni kakete na wo no fu ni na agu abonten na sabi wo yafunu ni na agu ho na ade na mabonten na aka se ni pe na mabonten ni na no emu half ye ni pa ho abaifo fa enena mu wo ka se ni pa atwam koba mu na ye ni pa ho mame no wa hye atade kete na one nofui gu abonten na say ya hello hey mami sunsumu ya be walew wo be man hu kwa ma spirit aware wo be man hu kwa ma sunsum bi ene wa ba betena mi ke kura wonim nyame wonim paye bo wo da no wada wo da de bia wo tese wo to ho awokọ want to send me a me da wa 3 hours spend my son me die 3 hours mintimi na etimi me that least chance bia menya bia reka baba na me de bompai but e bia wo want to send me e bia woni maami bi te send me maami a se mada kura obesori abegina wo so bompai ama Ebia sabi minu aba wo ma me nyam pai bofuo a obesode ahomache aka se Ewurade Nyankopon me de memba no Yesu mojam Ewurade me de memba no Yesu mojam Ewurade ma me ba hoden Ewurade bo me ma ho ban o Ewurade fa me ma ne sha obasa kese na se me de abofo kata ma me ebia wo ma me nyam pai bofuo ebia na wo ma me nyam pai bofuo a obesode abompa ya ma wo enti wankasa sore na sha wo hoden Emma baifo baby a ne sia pra na nim tantan kwase jimi baifo bi emeku ntontone kwa Bible si die enti na wose ye tena se na baifo ba didi no onom no sore no oda na sabi Nyankopon ma ye bre Sister emre we 2020 we nyamra sabi ye didi agro se Nyankopon che wo ba ma me kata akora ne so na si akora no
wa kraba asase so kasa chene na so den eni bone ni ensa so ni mu. Enu tina sometimes no se sunsum bi ni wudi asi a ye ka se yen kohwe ba bi ye twa wafuruma de wafuruma ne to ye no. Enu tina ya ni omo se yen connected to nipa wo twa wafuruma because contact no eye ha through wafuruma we. And what you are whatever that you are doing, you need to be extra careful. I give me one life for me for back. Why? Oh, okay, all right. What you are be very, very careful. Nasa wa wo nyanko pa ya wadom na wanyem. Wanyem no twa pictures. When the catcher say obia mi age wonyinse na wanyem no. When the catcher When a catcher will say, when you send our one yamono, a you be dead. Swiatan time, Benis. You swiatan time, your myself, no was shenika, and a baby shower. Hey, I call one master so. Who broadcasting naturally, yase. Baby shower, and Rofu ye been too so ye be me wa. Hey, sister, so when them pipe for no winnie bambo be a man tries, and your money be. So winnie bambo. Nasa sebi preduasa wonyini sunsum famu a sa noma ne bi nkrofo ya menya bi sunson ho se woni bambo eda wabrabo so se woni obi a wata wachi sunsum famu a sister enhwehwe ni mu nyoma bi koso wamfa ho kwagim na obi ambese wo ba amawo. Yes, baby shower. No be to pampas. No be to fresh and clean. No be to atade. Do you know the mind and the spirit behind the gift coming to you? Okay, can John chapter 10 verse 10. Was what time for bonsam no basu be wian wo kum no was say. And if somebody is laughing with you, it doesn't mean say nipa kura no pe wasem anaso do. Baby shower so to me boka kwa baby shower akura wo show ye ma wonya ma asase we so wo de ne ko kire wiase na ye to atade ma ne ye to pampas ma. Do you know the spirit backing those things coming to you? Do you know the spirit backing those gifts? People are bringing it to you. And she said, "Ni akesem na baby shower ni akoye ho invitation card. Hey mama, wo ba ni benyina basase we so wanu ababa ya asode na obeya dwamanfo na obeya kromfo na obeya tutubotom ni na wo ba na brabo wadane wo ba na brabo ama Satan. Wase sa kura ne hyebre. Unhwehwe ne mu no afie kubonti no asesa wo ba ne hyebre na akura ne ba asase we so anu obre. Some of the problems we are going through something aye papa ne mama mo ye ya eno na ma nsunsuanso abaye so. Wo haw ne kwadana ne amane bi eda ye so no ye mama mo wo ye nkrofo ye gya ye hye wo mo nsa nkrofo ye ma ye omo chance omo mo ba ye ho omo no mo dane abrabo. Yentia wa brabo ni wudi apede wo pe wo de tare na why eye sabi wo maame wo enkrofo bi a wo gya wo hye wo mo nsam no bia na obi kutani bone e na ode se sa wo hyebre bia maame fie ho abusua ni mu o maame nua o papa nua obi ahu se wo hyebre nyame de ma wo ba asase so no wo hyebre no so entu asesa wa dane hyebre no entu kwa abusua bi mu a ebe ni ho so aware wo ho. Sana akwa abusua bi mu a eba wo hoso aware ni ho. Enti obi ti aware ase 10 years 20 years won wo ye. When the catcher says sometimes barrenness is from God. When the catcher says sometimes when you from to efiri nyankopon efiri awotwa no ba bia ye twa wo fruma efia wo fitimu maami fie papa fie enkonya ne abosom. Sorry. Efiri maami fie papa fie enkonya ne abosom. Don't joke with your life. Where minyini ya no hu. Minyini ya na me hu se no. Enyoma bi kutia mabrabo. Things are not going well for me. E was me sorry na me buse urade. Se urade dia na ekoso mabrabo. What is happening in my life? What is happening in my life?
Deɛ na koso ma brabo mu me de tade na why me yesa me kɔ mani ma na atwe ba machi me yesa me kɔ na ma ba machi me yesa me kɔ na ba machi. What is happening? Deɛ be ne so me mu a entimi ma me nkɔ me bo sha asase so. After one day me da honom sa na me bomb paya sa me bomb me suwa bomb paya sa na me say no you need to let me know where these problems are coming from. You need to let me know where the problems are coming from. After me, the one I'm telling me say, "Shasia bomb paya ko mami fie, shasia ko bomb paya ko baby awuko tanaye, baby awotanaye woni paya ye di wujano a neighborhood na wotanaye suku awuko start and pray, mommy. Ubeti me ko school ko fa be ye free ko fa man ye free school." Efia wo makọ han akura mutimu kura no wo babra botimi sesa wo sa afie ho enkanka ne se wo akola na se wo ba ho ofa fa ne mame wo ba yi ho ofe o wo ba yi ho ofe o fa ne mame no waje no fa ne mame no waje no fa ne mame no waje no sister wo ba yi ho ofe o sister wo ba yi akora na ne ho ofe sei akora brom to broms akora na ho ofe wa mame jai ye mame mo ensa suso yemu ensa suso yemu akosi amansa wo ne bani ni o ye akora hu ofo ye akora hu ofe ye akora hu ofe ye akora hu ofe hwenaniwa oboa ebi abaifuo bonsanfo wo kura wo no wonim de wo ye wo jeje otata baby de akora hu ofe obi a wa wonim se nyame a che oba ho ofe me pa atwo hwa akora ne yie hwe wo ma yie pa enye obi a na wo se wo gya oba de ma no obi obehia obi a na wo de oba ama no sister oba hu ofe wo se somgine na me kura mabere sister oba hu ofe somgine na me kura mabere woni mani boni ekura no wunim dia ode be shop wuni ni ntu hu wuni ni ntu wonu you don't know, you don't see it etienu ane se wajeja oba no obi timi gya ne ba ma obi 3 hours kura na wo hu ne ba ne ye no one nam obi timi gya ne ba ma obi 3 hours sister san krofo na ya na mode mobile ko gya o mo so o mo hwe mo mama mo no mesra mo se mode mo ma na ekwa mo mpaye mo mammo fra no wate mo aya na mode mo makọ gigya nkrofo because of abrochira setena ne abrochira dwumanti no mesrawo wo sode anopa na se wo de oba na ekọ akọgya obi a fa wo mane gina ho Awurade Yesu Kristo meda waseso ama yenkwa pa onyame a wo bo soro ne asase Awurade aye nka wodin papai boni bi aye bi aye sresa wo de mfomso ne yemra to obekye no agye afiri ne yentie ni na ho Awurade na nopai abra ya sode a me kwa adwuma ya me de me mayi kwayi Awurade me de me mayi no Yesu mogyam fidua me de me mayi kwotena mu se tumi boni bi wo ho ne ma Awurade me yi me mayi firi mu me de me ma ne hye wabasa kese na se do mu no Yesu mogyam tumi bi e be sode atia mofra ne biara Awurade kasa wo mofra abra boso maame be prayerful enye obia na akọgya obama no ena sister ena me de me ba na ibeja wo me kwa adwuma ba hwe woni mani ekuta no woni mani ekuta no afa oba na so de wotia no kura wonte wotia akroya so de wotia no kura wonte wasai na ma because wo so de wotia adwuma mu ona ne oba ne tifie wasai abofra na ma wo de adwama honhoma to oba ne so odi adwama honhoma to ba no so akora de banyi no na be ma miensa na 5 ne na ya na ne homete wati wona sese bi kotie nwura na se a ontimi ntena wasai no sunsun wasai oba no oba be ma kama wa ye korensani ayi atutubotom ni enkrofo num weed e ma sebi omodam enso nkwa oba be kwakotwe wi no abodam enkrofo num wi abra omodam enso wonkwa oba be kwakoso bi ahwesei won wasa afa ne tirim ya bo oba ne dam wasai oba na se ne shebre wasesa shebre no wasai no oba ne nsoroma bi eda oba ne so no wasesa nsoroma no wasesa no wasai no
Ye wo Yesu Kristo wo mu hu nsroma na ewo ne so no nti no they wanted to chase it. Bonsame hu oba ne ensroma na eda oba no so wo hu se oba no this is the gift. Oba ne be ni pakese, oba be ni patitru, oba be president, oba be minister. Enti no wasesa hyebre no wo pese oba no wo ba wiase no be bo asesa, oba say. Be very careful. Mr. Protect your children from witches. Who your banners is seven preduasa. What twenya warning ma me check yourself and be a soon small one a be so one money a castle. Somebody has cursed you. Somebody has cursed you, and as a soon some femono spirit to be a whatever. Spirit to know on my crime my own. It is sometimes and yes, our problem be our winning problem be, but there is a spiritual marriage bondage be a counter together and pesa over. Wako hospital. I will try the ho and so sebi spams urema na beseneko. And so spams bo uremu pe na ba beseneko. Spams bo uremu pe unu kuna da on countless styles. And so still for so many years babies are not coming. Mommy, start checking from you, mommy fear, or papa fear, shall see dig into that. Shasia bumpire wura mama fie papa fie baby a wotena ye baby a woko school bema won ne twempena bema wo break wo virgin bema wo no die for the first time check bema no check wo mama fie check wo papa fie. Barrenness is not from God. If nyame pese o ma wo yafrumu to a you can challenge him in prayers and he will answer you. But some of it, 80% are from demons. Any sebi ye, any sebi curses. Yeah? I am telling you, sir, not all barrenness are from God. And yes, sebi, bonibia ne free nyame ho. Ye sun suma wadiye, se spirit bi no wadiya, wano wo sun fem. Sun fem, wano wapam. Soon from one when pam. It is soon we are sending but when I'm ba. Yes. I have once been having that encounter. Soon small here. And my disappointment in Kwa, a 7 year man Kwa. Hey, sa spirit to know we are very serious and dangerous. Sa incubus and succubus, no. So I'm a cousin to me, some call be pages, none panic, Casafa soon small here. Now my soul is happy. Because only a too stubborn spirit to be when they have encounter with you in life, my sister, my brother, if you don't seek for the favor of God and I say nyame 2 minutes nyame bambo amame we have fluba to forever and ever but not soon we are so oba nyanko pancha oba no way you ba no way you yam ye be ku ato atwene ye be ku ba na free we ase na ho etewo no afiri ho. Sometimes protect your children. What you wanna say in previous as a wound to me, wa sister, sorry, when I saw sorry, Shasia Bompire, Busaurade, Shushabra Bom Quabisa, or him, or ready a coso. What time about 4 babies, sour about dear mammy? Who could dine a mean grave what tell who? A Radabaka Samido Pemao, the child can pass a faso, Sauquan and Alfaso. Abrochire ha ye to asram yare man krofo abrochire ha yete obi timi ba besra wo wie no obi ba besra wa he sister fiti na kosa wo a oba ni need 3 months kura ma obi ama ofie. I'm telling you, so ni pa ne ba ofie na wo ba besra wo se me ba no wada kura no kura wada. Hey sister, e ma oba mbe ye bed nto so ma bonsam mese oba nto so ma mbere me me kase ma me no kura no wantiti ni ba yie. Yamekasa ma amene kura want to ne be ye was say ne ba no ade be one man na spiritual forces enko bi be kwa wo so na nko awu ade be enko doctors be kwa kwa ya se wo no nyale hwe nya no so awu obi be kwa wo so na wo kwa wu ama ne ba awu doctor be hwe mu no a yes wo nyale hwe nya no so awu wan ne ku no enfo abrabo nni agro emfa wo mabrabo nni agro Yesu su ya nya suatra
Watamfo bonsam ne de wo ba so obewia no akum no asai o no atete ya pansan yo se wotu wi ase na so am wani anya de me ba akura keto oto we maka chen say listen, you need to be me wo ya na say every time you when I'm praying say God, I have dedicated my daughter to you, take her. Erade me be my dedicating am family na ma o me ko school afan kura ne gina ho, pray for your children whilst they are going to school. Because school no, they can go and encounter bad things in school. O sorry no pa wo no man che o man gina ho bompaye fa o man no yesu mogem. Speak blessings unto the life of your children. And I will be brepa wo be brepa. Yeah, there is power in your tongue and words that you say. And some ya de wo de wano ka ba tan and some a wo ka to ba bra boso no and de benya infect oba so oba tan bo so wo de wo ya mi wo benyina ma ba so ya the same thing e curse wa curse oba no de wo ya mi wa hu akosua me kasa wuntie de wo ya mi wo be wo ma ba e curse. You have cursed your daughter. Be careful with the words that you say. And Sabia will be one way and I will cut to my brother. Are they positive or negative? And Cranshen Semben and I will cut to my brother. Do you speak good into their lives? Do you speak good things into the life of your children? Do you bless your children each and every blessed day? Ushra o ma odon sato maso. Erade me bay mi shrano. Ombe ni pakesi ombe ni patitru mame be nye sikani mame be nya akwalapa mani be ni be penipa mani be. Do you speak blessings into the life of your children? Uja o mane sa ujane uja o mo sa soon small. It is very difficult for you to so back down who free mo. So when you focus and determine amame ombe ware wa kwawie. And now wale pass soon wale ha mameka bibi se wa wale ene nchese soon nchese soon timi wale wo e ma bebre tete aware ase ya soon spiritually they have been married ya wale wo mo enu nti na aware na wutimu no se eba na wo pa eba ne bi ma se da bia na no kunu ntokwa o wade wo kunu no se bi aye problem upon problem upon problem. Afe woni ukunu wari ya ho kire pa. When that sa spirit no so mo ka so mo torment life sister nya izo. Misramu barrenness ebi efri nyankopon epese o ma oba at the right time or the be ma. But sometimes enye all barrenness are from God. Ebi ye sebi efia ye free mu abayifuo to me abayidom to be kaberetira da money mame wota to me ensuo san to me nyoma na sebi nyankopon bon dini na bonsam nam so ode say nyame ma no ebi susu ye wanum kasa, especially wo your ba wasisu a wode osi nkuofuo kunum na na o mbetwetwempena wo your ba wasisu a sebi wonwale ye ana wonwo ye wose wo de enkurofo kunu mo enkurofo kunu na wo de sabi wo do ani besu o mo so ha enkurofo kunu mo ena sabi mame se sofo bi ehye wonkom. I'm saying this here on the record. Se wo ko sofo bi ho na sofo ne ka kire wo say ana se wo problem o waware mu. Se wo problem e wo waware mu na wo fra sofo bi wo telephone so sofo me pa twa na nse me kunu ne me ntokwa minim de me de aye me kunu de bia wone me ku ntokwa na sofo ne ka kira wo se ayo mame me ne wo ka sei me wo so obi de ne ho asi wo se wo ma ware da me wo so obi se wo de awale pa de awale ma awale da but wo mpaye bi ne mpaye bi ntina wo nyankopon makwa ma awale enu ntino ye bebo mpaye ama wo nya hwese ye benya akwankyere bi afri nyankopon ho a wo seane maame wo bramiska sei na
me nkona me nya akwanche na ukunu medo maame bremiska ana maame nya akwanche bi mawo na ukunu embedo Wasofo bia sebi wo ba wo tia wade ase wo encounter problem a wo be frɛ no na won kan kyerɛ wo sɛ maame nkohwɛ sunsumu se spirit bi ware wa before se wo be de ho abramo se sunsum bi ware wa before so be de ho no e wo se ye de nakade ma no no ofiri wo nkyɛn kɔ ansana yetimi aye direction sama wa bra wo betumpɔn. Say if sunsuma wade say spirit bi wade wa before say wa brabo betumpon wa wade ani jebe mu no maame they need to clear that spirit away from you e wo say sa sunsum no ye de na chi wade ka no ne ya pamu no firi ho na wo jawo because spirit bi wo ho ne ma omutimi manifest ka se wa wade wo no wo ma. I'm telling you omutimi ne wo kra wo nsu ase omutimi ne wo spiritually no wa wo ba physically no woni ba. I'm telling you this. Spiritually, no, and my baby, one ma was soon famu, but when I'm famu, no one was almost yet. But soon famu, no, it be my bad 3, 4, 5, 10. But physically, no, omuni ba. So if you are into that problem, say soon be whatever until say you didn't chew what the back canon, no. Because I wouldn't be walina samo mu jaya, some cosin sign grata. So what the name sa command one army boy. So would we asase so kura se wo jawale ya se wo se wo jawale ya wo de be ma ne nsa ekọ anameboa ana se divorce you go and sign enti nya se wo sori ya sunsuma wade na wo se pieko enu sunsuma wade enti asofo bebre agege nkrofo sika di free because of spiritual marriage enti no asofo bebre didi ma bebre sika won ka no kura ne nkyerɛw one chira sa ade we no na de ban nie Bible yes was sa ade we de na de ban ne akonkyere ne mpaebo ade bia wo na chiwade ade bia wo ade bia wo de ka na wo be firi wo nkyɛn akɔ but osofo no obeji usika di won kan kyerɛw won kobom paye emma nyankopon ma abofo ne mfa solution ne ma sika ne hia no bra me 20 million bra me 30 million bra me say enu nko that is what they need entu be wo so wachia sofo asi wachia sofo so still na problem na wukom na na wukom still na problem na wukom no enu na wukom so wo pese wo no obi ja wade a eye kwan papa so Unfiti preocupe enkase makwakoto yi me favor me pese me nyoma koye mame na nipa na wo ye mame nyoma ni na ese no ye mpamu ni mfiri ho no ma ebe de na favor na bam beifo ba na wote mabra boso a wo se wono ma me ho ntome no se ye mpamu ni mfiri me ho a akwankyere bia ni ho a ye me befa because ye kra no ko obesa aba en kase bi baifo bi ntimi nkase ai age se mu tua me kapre wode me ka enti se man tua ma me de amemi nya na ma ne nko enti sunsum fam no age se ye tua de ka ye tua wo so kama no no agya wo ade bia wasase wo su bia ye mpa bo he me na me wo sunsum awade me tia sofo so because me nyoma ni na ye basa a me ne be ma betimi atena me nya no hwe bibia nu ebesi all of a sudden na me ankasa maka ache ne se me mpa obiem ko me ankasa o metimi edi na tem beduru me na se na ne be ma ne kura ho aforo me bi ne ma tiatem he ma pam no so onko afa edurumra bi ya me hu se na de na wahema kokuo bi afa memma me no matena obi aya na wahema de ne koko and I'm saying no me fresh off way fasika we bra me fresh off way fasika we bra me fresh off way fasika we bra ni ya gisikadi ni ya akwankyere dodo ama ni ya ma oil blue green red yellow pink violet indigo ash ni na na de bi ma wonu mu bi na de bi dwale wo kasa gu bi so na de bi hwehwe gu ho yetimi aka tira say wo na afa bi fafa wa ha mu kura ne da asofo ne timi ka aka tira say oyo ne de ama no fa bi fo wa ha mu fa wa ha mu na spirit ne no ma meda bi
Akwanchire tantan kwase akwanchire fun tantan na de bia de me mai. One day and I'm tena ase na me say Ewurade. Adentina me hia ni papa. Me hia titirufuo. Be ma bi obehu me bia pese wo ware me. Na all of a sudden no na be ma ne ho afono me na maka che de se yenyai. What is going on? My bompire. My tuesike. Rather, what is the solution to this problem? Rather, menya debut. Rather, menya day. Dear, rather, menya. After one time, I'm saying, Madam Hubesi, what 3 days dry fasting. I want God to talk to me. I am tired of calling men of God. I am tired of this so-called prophet for no more Jimmy Sika because me know we are so for now madam for kura. Now catch him so him who be busy afa ho media me akwanche bi ade be me bia meye. Me I respect men of God pa nti say nyame nipa bi ka bibi kire me a seconds na me di akire me ntwen kura masa bi wia kura emmo kura na ase ade kura nsa. Wo catch him so him a fesika we bra me ni bi kwa me ka kobobosia because ade ne ha me ade no mentiase menteme ho ase ade we ya me ba bekan enya se aye adwuma ma mentu so ko try be adwuma ma wo da bi e was say sometimes no e was say wotena se na wo bompa ye na wo ne Awurade Nyankopon tentam me see 3 days dry fasting me say Awurade you need to give me the solution to this problem. E dey tina be ma papa ba ma akwan mu a all of a sudden na ma tia na ma jojo na me sia na enfre me biem na me ne jai why ubo se me ni nipa ne be jai so na later ma se nu me ho me ni nipa me ama foki nipa ne se ma ne enfre me biem me ne jai no mo se me da ho na me se adwendwen ne ho one day I'm say no ade na eya keka akwa ani mu dodo ma hwe ye nyoma be ginsem ma hwe ye nyoma be sei 3 days dry fasting first day Reka baba Ewurade humabo ade biara ekutia mabrabo eso de tia me nipadua wo Yesu din mu se ma me fie se me papa fie se me nanfofo mu be ma me ne natrada onipa boni ni biara onpo obi mpa makasa tia no Ewurade minimo ene waka se me wode no me ato mabrabo so dia wo Yesu din mu onyameja wo soro agrada wo soro pia Ewurade nkasa ma me to me biara wone me di asie sunsum famu wonam famu ye wone me ko ye wone me ba first day me hu hwe second day Awurade Nyankopon wo si ensu fro de hia demu na be fro osoro mu soro abaji yeso na be kan nsem akese hintaye Awurade Yesu Kristo ade biara aye sunsum fam aye bondage wo mabrabo ho na se ni papa ba na atwe on asan sa second day me hu hwe me koda na joso a manso da ye bia third day the last day for me fasting you know afi me dawo me kwana me timi mompaye den me dawo me bompaye Awurade this is the last day Awurade Nyankopon sunsum biara wo wade me sunsum fam honam fam spirit biara wone me nya pam a wone me koba a won pese be papa be ma ni munyamfo be ma biara wo ye titiru be ma bra be ware me de wo Yesu di mu Awurade Nyankopon we se firi ma me fia Awurade Nyankopon wuja no bo wura hwai se firi papa fia me namfofo mu be ma me ne na tenada school a me call ye be bia me tena ye Awurade Yesu Kristo me bompa ye sa tede me hu hwe Adia sachi. Fourth day means anto aso anase say. Fasting me wi ma bompa ya sili awi. Afa me si Awurade. Ma openye ho. Na wonim me ya 3 days fasting na me de gidia ta kire say by the 3 days ni be wi no na me wi. Na Nyankopon akasa ma me. When at 4th day nothing. 5th day nothing. 6th day me hu hwe
because me bomb pie me say Erade kasa mami who the solution to my problem Erade father yesumu Erade kasa kire me hum fam honam fam Erade mami who the ekoso Erade mami bibia metimi ama sade na stop it onipa boni ne bia wagye me ho contract a wo se wono de on pese me ware on pese me nya ware mani munyam on pese me nya ware mani gie 7 days me ho hwe hey the following week ya sesim me de bia me bomb pie ntino no mama me de bia me bomb pie ntino the 1 week my year fast na wie me ho hwe me wura the next week mu me de anaju bia se me de empire de is part of me afei me bomb pie me ho 2 weeks me ho hwe hey sister in a month's time sada na ma mom pie o sada no I did not pray minim de baaye na ma bre enti chese anadwo no kura ma nkodwale ma nsole nwale kura minim chese all of a sudden my week me to ho ma da me daye no daye mu ena me hu se obi sha atade tuntum obi a sha atade tuntum ana ase wo gina me so ena eyi na yede twe moja no syringe na yede twe moja no wodi wura mase na wodi twe ade nti wo yes wodi wura mase na me so ni mu ena me se wo hwan ni ade na ba be ye wo mase wo se jemi na me se me nya wo mu ade ba ade na wo ba be ya de na me se ndaye mu na me se nti wo na da bia wale me no ena ne wo be yi wani mama hwe ena ne na me ni mienu ti me da ho daye mu me da ho no na me hu se ma me bi tuntum jamanim na wode ade na yede twi moja no syringe no ene nko wode be hyemase se wode be twimase nsuo so wode be yede ya menim nti wo yeso na me so ne nsem ena me se de na be ye no wosia ja me na me se nti wo daye mo na me se nti wo na da bia wo ne me da bia wo pam me ho mema no na che se menini pa kro de mugamu sister menini pa kro ne tsade pa kro ne de minim so se wo ye hwan so ye hwan ene ne sa na me da ya ne de mesi sa bre mi so sa da ya ne bi me nkon tokwa so sa wo me wiase da se me ne obi pa be ko ama physical me so de na me widie mu ni na ya me ya minim ame no pa so ye maame yo so ye hwan yo ebro fitai ade ya chi ye me nsei na me ntimi mpagya me nsa ntim so am se nti oba ene wale me osunsun inti wanti anadubia na inti afena agene aye mitirimu na me frɛ me sofo bi na me sofo da ye sei na maso me so da na ma me bi shatare tuntum gina me so a wode de twimoja na ebe wura mase abetwe mase nsuo na me so ne nsam ti me ne ntokwa me bo no pa bada ne me hu na ni me ho na me ni teye me nim de ba ya me ni teye but me sorry ye ne me nte da ye na se me nte ase because last month na me bomb pie about that because me shia be my papa me shia be ma woska me shia be ma ni munyamfo all of a sudden na me buofu ni me didi ni pa na tamese amfre bibiem iti me akasa nyoma bi ko so me ntase iti me amede me husi wo se me bomb pie ne nyankopon kasa nkere me but this is what I saw but me ntiase o se wa hima sa ene ye wo se bomb pie fa ho ena so fu isa betwa another 3 days fasting sa ma me so for na 3 days dey no gra me ye kra we na me hu dia e na won kwa ye fasting na se na me tra wodi na me hu dia me ye na me sa kwa 3 days na man say hu hwe na me sa koso dan na me sa kohia ni bi ma na me ye ndai e no so asi na so hima de wa dwi nya adwuma ye ka ase ma hwe de okeka e na abusuafo me se yo me ye because ade ni ha me hante me she me so se me nyoma bo me nhira tugu metimi anya obi betimi afre na promise me ade be chi nipa no mente ne ka biem afi na promise and feel basa enyoma tantan na toto me wokwan mu obi ka so hima me yesi ama me boa me yo sei ebeduru ho me frɛ ne kura no wonfa enti na ade no ehye me so manante ho so ache me hu hwe enti na de wo se me ya ne se me ya me yire me ho abompa ye saa me ya me yire me ho aye fast ne saa ono so for ma me fasting first day me hu hwe second day me hu hwe third day me hu hwe na me fam so for me rio wo se nyame be ye na so da bia na me se me so da bia wa hu ni bia mu na me se me hu ni bia mu ye
Unso da bi ehu ni bi nam se da bi. Unso da yekora nam se da bi me nso da yekora. Wote wo so a wonte se ni bi kasa che nam se o da bi. Me nte se ni bi kasa che na me da so me nsan so da ehu ni bi. Oso okay. Wo de ye be koso abompaye nyame beye. Ebusuafo 3 months time. Me da ho na dwubi na me so da ye. Me so da na me na masie cemetery. Me nam cemetery. Na me namu ase manantia me nuru ba bia me ko me nuru da. Manante asie manante mu a je se ba bia me ko bia me hu ese ya hyehye obi ewu na ya tom yomo amana na yetutu no manantia nti no me duru ba bi na se mabre e na me tra obi naso. Ebusuafo me sada ye we me ma me kura me mo na manes ma so sada ye we bi da. Because I'm person me hwade na person me hu ade. I kept it to myself. And mo bia mane apart from me sofo na me frɛ no na o ka kyerɛ me sɛ ye mo mpae no no pɛ. Manante saa nti eduru ba mi na me ko hu sɛ obi tomb. Na me yɛ sɛ me tena so na mabrɛ na ma relax kakra. Enti me ti wo da ye ni mu me ti wo na masi me trase sei. Hu ya nso obi bɔ me. Wa na me yam hye me na me yɛ osi me nsuru na ade no ho betena hanom saa na mo so me pacho me kɔ me nante akɔ na mabrɛ ntina me tia na pacho ahaye wo tena bia na wosi da bi na ade ntina wo nante ba bia wo kɔ wo ni ba bia wo kɔ na mo sia mpɛ sɛ me kɔ fie but ekwan na me di ka faaye no me yiraaye ɛna obi kyerɛ me sɛ me mfa saa kɔ no se na obi kyerɛ sɛ fa kwan mu a esie ha na nipa ne kyerɛ wo na me se me kura me nim manante saa no se na asie na nipa ne kyerɛ sɛ be fa asie ha no aha no wokɔ wani ma wapem o ba bia ni wo ɛto aso bi mu na me se na mpacho ekwan bɛ so na me fa so me de be kɔ fie ana so pɛ so kɔ fie na me se ai wo se na wo kura de no haw na me se me haw me ni haw bia o oso ni haw na me se da bi wa ware dae mu o wa ware na me se da bi me ware ma ware agyae etu pɛ so ware na me se me pɛ sɛ me ware wo pɛ so ware na me se pɛ sɛ me ware afi no se wo pɛ so me se pɛ sɛ me ware wo se kɔ sɛ nsuo me pa cho tie me ye pa o mako sempa na meka wo sunsuma wade ade aha me wabrabo mu kɔ sɛ nsuo brɛ me na me se na haifa na menye nsuo bia wa ha o nsuo bia ni ha was okay ukɔ fie a kɔ sɛ nsuo wo sɛ nsuo a pe garlic maako 12 patro asɛm a me kai enye sɛ kɔ ne kɔ ye bi o mesrew testimony na meka menka sɛ kɔ ne kɔ ye bi me ma obi a direction de me hu ye na meka a ebo ame enti minim sɛ be ye bi ama wa mesrem a busuafo ma no da sumi na so menkyerɛ obi a direction ye me ama de a mehu na meka ntu so yire ho na so bɔ mpae sɛ obekwa kɔ ye bi na sɛ bɛboa wo de a menim sɛ wo so de gidie bɛtaa akyi na akɔ ye bi di a meni problem bia wo se me mpensuo na me mpe garlic maako 12 garlic no e ma me nsensen ho mi garlic na me fa ntunsuo ni mu na me nkata so me kata so a me ma ni 3 days me di 3 days a me fa eno nko anwale me di dwale a de mehu bia no me nkodi ho adanse na me se garlic maako 12 ye mehu bia me vodi na me se na mpacho ufie wa hia metimi wo se kone ko sensuo no ne fa garlic maako 12 gum fesi ho 3 days uwi a fa dwale de obehu obia no kone kodi ho adanse ho na me bo obirim na me sa afre na me sofo ene de masoda ye sofo ene masoda ye sofo ene de masoda ye eno se da he be no hima so me sofo ene me soda he no na manantia me na mesie ye sa me na mesie me nuru enti me duru ba bi na mesie ne mu me duru ba bi na mabre na me ye se me tena obi naso me tena so na me hu so obi bo machi ti me ye kwa me yem hye me ena obusa me se me pede wa ha na me so ba bia me fa ye no ma me kofie bat ma yera ena obi kire me kwan ena wo ka kire me se ba bia me kɔ no pem mentimi nkɔ enti me sansan machi ena obusa me se
ma ware na me se me ma ware agyae and was me pese me ware na me se ai and was say me coffee a me mfansuo na me fa garlic mako 12 na me ma me nsensen garlic no me nhwe ne garlic ne ngum na me fansi wonom 3 days time me mfanware e ma me fa samana ne nsuo ka me mfanware de me hu bia me meda ase no so hema so de why nam se hwe me de me wo frem na ma me direction a wo ne me kasa na me ye wo ne me kasa na me wo frem na ka so hema me hu se wuti pai wo kone ko se nsuo me de me mfa direction ni agro me ntina me obi independent me nkumi na de bia na me come anim no me direction I don't miss my direction with God e ho na so for ne so hema se wasoda ye hu saa de e na ye ne pepepe se de ohu ye ebusuafo me kofa garlic na me fa nsuo na me nsuo no me sa ne bucket kakraka bucket bebedebe bucket full one na me kofa garlic na me gu na me de me sa to so na me bompa me se awurade nyankopon awurade minim se wo nyankopon e na wo kasa kire me ana wo nyankopon na wada sade we dia kire me but me de me gidie kire me se eye wo nyame esans me mpaya mabone esu o masu gu so e na awurade pese wo tie me so frɛ awurade sunsuma wade biara ene me wade wa asetena yi mu a empese me komani mu abrabo mu empese me tuwa na mon wa abrabo mu empese awade ni mu nyamenya bi a be ma papa ma abrabo mu na me ankasa me buofu no mapamo be ma na mane ko obi promise me ya no wa fail me ade biara ekotie na abrabo me sunsum entwa to so enuoma bone ani pedi di me bua nipa no mo de bone atua me ka me bua nipa ne abegu mani mu ase enim guase nipa toma me abrabo mu erade nyankopon we emene nie se wo se erade kasa erade se nsuo ka me nipa dua do ne ma wade ye de sunsum famo do ne ma wade ye de wa hye me kawa se ye me ma me fie se ye me papa fie se ye na fufuo mu wo nipa biara wo hu mani nyam a wodane no a won pese me koso a wo pese nim guase o pese osu o pese awraho eba me so de wo Yesu Kristo Nazareth di mo erade se nsu e ka me nipadua maneoma nsesen abusuafo me kem sa awrade maneoma nsesa se nsu we e ka me nipadua e ka masia de wo se wone me wapam sunsum apam me breki apam no ya apam no me breki se me ma me fie de wo wade me sunsum de wo de awade ye akodi nsesa de wo de ye furumu ma akodi nsesa a ema ho ofefo animonyamfo on pese ye bekoso na de bia nim guase de bia osu de bia mane erade kasa mama if you are not prayerful things will not work. See your mother direction kwana wankasa wantimi anyina mompa ya wo bo anya adwuma. So I stood in prayer. Erade famine fom so wache me ade bia maye de minim ne de minim bone bia maye Bible say me kasaye me nantie me didie mpo eye bone erade se obi mpo e na maye ne bone e na wakasa tia me e na wadome me obi na adome me anitan obi na adome me kokoa mu obi de me pecha akoto baabi obi pese me ware obi aye me bibi a mani na ho erade se mpo me na mafom obi e na mani na ho a erade nyankopon we wona ade mfom so wache wade bone che nyankopon fa me mfom so wache me ene de erade fa me mfom so wache me erade fa me mfom so wache me na hohoro me bone na bie kwan mame prayer works into obi wo hono ma wo betimi asori atia no but enya dwumada me enipa bia opa sori tia me 30 billion you lie bad it will not work on me. Because me ankasa I will get to know where the thing is going to end. Me who root to know. If you are not prayerful, don't expect anything from God. Because empire na bet me dia be free nyame ho. Sister, na mani abrio because na spirit no wa ha me ache. We di me so ache. Wa ha me nyoma bebere ahre me. Emaiwa bebere na mo amu wale nya kunu nya ene na bachire sunsum na awale na aye yo mo sa do slay queen for bebere spiritual marriage wa sunsum ware wo mo ntino wo sai wo mo be me bia na wona ne koda na afa sika afa sika na aba wa adwin sika de bia bi wa adwin na ye sika
Wa benya wale papa so de bia problem. Wan ko boy adwaman na wan ko twempena de bia wo no kunu ntokwa de bia amane sikasem aye basa enuoma nkoyie. It was ade ne se nuoma na se no. If you don't stand in prayer and ask God to come and intervene, mommy, no matter the direction you will get, if you don't apply prayer to it, forget it. Forget it. Or baby honema, hey, ubuadie, okasa chere bema ye, unu aduane ma bema, uye bibia ma bema, and so still oba wale yeswa, bema na se me de mintimi wale. Minima bai we bia bema butu ne so ne da. Ah bema ne ka che ne se wo de anya de me wale wo da. Bema no wabu se de assess wo ba ye ma bema bia wo ye ma no. Enso won ko wabusuafo kra nko wale wo kra na aye problem on person be wale wo. Waka wonu mu nsema kan abranche say one day when you're ready for marriage, but always still time. Bema bia be hia ne bia se bema ne yeso be wale pe na bibia bom na bema ne sikasem ni na ye basa. Something is going on. Something is happening. Bibi kosusunsun. Something is happening. Won se bema bi ho no ma won ne te. Wo ye na adwo so be ye ho ade pe na ho kire. Aho kire kesia bo aba be mana bra bo so a sika kro de kotu utiri nsakra no oni bi. Sika kro de beka kotua utiri nsakra no na afi oni bi. Na afi nuoma ni na asase eye basa be mana dwuma sei. Mama, something is going on. Obi atena sese wo de wo no. Wono an obe wale wa kwa wiye o ma ho kwan mo bi foforo me wale. Sometimes no mema bi wo ho no ma wale ma bi enya se oba na bad luck won so e sunsum famu bibi ko sunsum famu nya oba na e bad luck mema bi wo ho wale oba awo ne ma enya oba na e boni o enya nyame na ye ne boni o e yo obi na de ne na ye si ho se wo ma ne wo da eti se wo susu wanye mpa bofo no wanyere wo ho ammo mpa ye ansere nyame ani mo nyam ne nyame atomo a oboa. Hey sister, one more near me one Bible. It was a cabin anka. Hey, boy life. If we are saying Gina Wujin in Hanami Pato Srunyankopon. Srunyamina might name Bible for. Would you obey when you're doing it? But be very, very prayerful. Be very so soon suma wadia walewa. If we are responding on now, I did the way I've been Jimmy for be say abasi. So spirit to warewa, you do things, sir. Let her be now what was a no. Me se me metimi di be matter he fa wo kwase na wo jimi afiri me phone so wate ada wo nim nyansa ho wo jimi pa wate wo nim nyansa e de kwase asem no anaka asem ye wakola ha na anaka asem ye wakola fiti na confirm you wate en fa telephone frame bia me pem krasefo jimi ni be ma nim nyansa say de be frem say de wo nim na frame phone so ade me de be ya no be nu ho stop it na cat call no me wie me si osian ena wo hima wodidi matem afi me da hodi am na dia kura ne si ya nti ma me didi na tem sei afi ne menu me ho na ma frɛ pa cho fa che me why me sorry why me sorry me srowa me bufu dodo me bufu ko me na me buafu nti na me kaseti a wo no me sorry me ke be ma yiso afa ne ho adwen wafane ho adwen part wafane ho adwen wo me ho wo ba otimi didi matem me ko ware no o de abi wafane ho adwen enti me friend first one mama my busy me for back me friend second mama my busy me for back just wo forget o no wo nam kwa so forget o oh hello babe and I'm mente won kan hi my busy wow me wo baby ya de me sa for back me for pa afi wo ha won tene nka biem enyoma ya basa na afi what was na se wo kura mapa wachew afi bo se be ma na ono no nti hu gyan no afi wo no wa hya ase ya pa na chew ba so far as wo yi usuba so adi a kire no no so ya na adwe se nya de obe ware biem na wo raho apamu be ma na firi hu wa sake be ma no wasake be ma na ma be ma no ko because ba wani nsu ade de be ma be de be wale wo
wo ba wo de obie wa no afa wo jimi afiri me so ko de wo ye bema he obema bia mpe wo ba asabi no obetimi adi natam eti wo hu saa na wo de ahye ne tirim wo ba we nne so baka kodi maame atem tesi akra me no twempa na ebufu aba na wo sese me kwase asese maboa yi enso ebia na mfiri wo spirit ne show ma wo ye nioma bia en wo sese wo ye eti bo so be ya de na wie no wanu ho wo be ya de na de na se wase no what one was o person ko fa be ma foforo o machi mes be be amese no na spirit ni gina ho na nani age na wo da ho na wusu mame na wusu na spirit ni gina ho me nya wo na obi foforo me wale o so waso weden nti me ma be ma na ba but me de one kasa be pamo be ma na firi ho one kasa wusu ba me mo wa pamo be ma na firi wo wu ni ye na me de be pamo be ma na firi no gina ho no na ni age na what wo erade me wudi ma bra bokura ko be ma kwaku ba ya no okọ kwa me ba no okọ ya ba no okọ erade ma bra wi ase erade ma bre eze erade kra menye de chese why wotimu so why confused na wonu no gina ho ase me nyawo na obi foforo nko wale o se waso wode nti me ma na me ma ba but me de one kasa be pamo me ma no be ye be se be ye na spirit kwase ya spirit bi aka so ha wa sister wo be se wa bra bwa konto so hu se wa wiewie okura o wo be hu se sa spirit na wale nkrofo bebere no hu me satan sa sunsuma wale na bi wo me so no ade bie de wana me kasa me pa na menya ma me try one trick of them so sunsuma wade ya ho one person be ma bia be ba be ware o but ade bia wo pa bia so nsaka. Have you experienced that? Have you experienced that before? Me encounter as a spiritual marriage no. Be the one me pana me sanka. But se be ma pa be ba be ma ne be na adwen so aye serious so ba be wale me no. Oh na ekọ. Eno pa de won pene da. But ma mentena sidin abra me ne be ma bia nkoda me tena hodin. Na me kasa me hia ade we ekwan be bia ma me nsaka. It is sometimes that I was blaming God say rade de na ma kwan kura ma bonsam kura tenti ni uma e ma bonsam kura se wo masa ayana esre bata abre ho pa awo me say se susuma wade se o tete wa brabo a se spiritual marriage se o se wa brabo a me say be ma bia ba obepamo no me say me na me susuma wade ne be ma bia ba obekọ me a me pamo be ma no but ade bia ni ho na me like wo wiase. Of course, spiritual marriage there, and I'm quite bebre so. Ebetimi aye true childbirth. Yeah, wo no. Efiri maami fie papa fie. Ebusua wo firi mu. Ebusua no. Ebia na ebusua no. Enkonya bi wo fie ho a na e wo se wo de sesa bibi. Eti ebusua bi wo ho a ema ne timi wale pa but awo ade a wo muntimi wo. Ebusua ne bi susu wo honom a omu timi wo pa but awale ade omu wo. Ebusua bi wo honom a ema ne ho ofe pa. Enti spirit bi nya hu omu pe no ma ya attracted to them. Ebi susu wo honom susu a eye sabi afiekubo suku enamfosem ene kasa ene ane ensu ade. Ene wo hu a oyiyi wo hu uyo ba bia pa ho aworo ni wa aworo ho na ono fugu ho na wo sere ni na egu ho na wo toma ne ho anwan gu ho. It attracts spirit cosmic hu akono te se de me hu akono yi na me no fu ma shata na me no fu gina mu na spirit bi ehu me enti enam kwa bebre so be ma kura sabi wo ne betwempena kura obetimi sunsum fam kura obetimi ne nya apam. Ebia na sa be ma no wokuta ba spirit ba wunim.
Ena sabi mu a mo pe asofo so chinchina ni anante bebre no obi a wo nante bebre ne wawura ha wo kya ne wawura ha e kya ne wawura ha no spirit bia be encounter ni bia no so attract wo ware wo ene ne waduru ha wo kya ne waduru ha ade kya ne waduru ha ede kya waduru ha spirit bia a won ni be ba osu bia wo pe obi obe ware wo etika enwo se physical kra wo no obi ware a enye easy say oni ni bejai na sunzum fam physical akura say woni wo yira na ukunu ja wale a hwe process amon fam na sunzum fam de wawale wa woni mu no wo so kwakwa woni ni kwakwa ja wale se nyanya me ne ba betwatwaje wa hwan bi enti e wo se woni pa bia wo ti asase wasu a wo ye mpaibofo na se wo bo mpaye bia boko angles fa wurewura mu bo wurewura maami fie papa fie ba bia ye wo firi ye maami fie papa fie enamfofo suku a wo ye be ma ne twempena agora wo kodi abrochira wo te area wo tena ye enti bo mpaye ne wurewura corners wo se wo suro nyame na mo akoma do nyankopon wo suro nyankopon na mo akoma do nyankopon na wo hwe nyankopon akiri kwan wo ti asase wo su na maame se wo ntimi nyire ho mmompa ya don't expect se sofo bi me bompa ni ma because sofo no ono ne kasa bi ode to so ono obeda aya mu ya se maame yo matime ma me prayer towers fo na bompa ya ma we wanted that prayer towers be prayer towers be no ma ko bompa ya ma ono wa jiska na wie di obedi I just sofo 20% out of 100% and ebe gine mu bompa ya ma ne no kra no wo bompa ya ma na wankasa ade ne sufa ho wa nyina mu bompa ya things will not work ebe adwuma na backfire adwuma na backfire I said afa na saje egu I said afa na saje egu into you yourself stand for yourself fa wo yefunu to wo bompaye seek for God menyankopon kasanchiro menyame na anwom adi nchiro he me de sister brother upon manisu wo hye ne manisu wo hye de me mfa nyame sum ni agro me mfa mpaye ni agro wo boa menyame asem ni nyame sum ni me mpaye de I truly always want to talk to God me kwa mafaso ama build me ho no bibia to me kura na still na me ogidie onyame mu because me word be me hwiase na me say me tamfo e me wani nye me ho na se me tisum mpo aye ho nyankopon ne me han na se me hwiase mpo a me sa asore and I stand on my feet and I pray into me I don't joke when it comes to nyankopon ne nyame asem de oboa because minimum fia me firi mu minimum abosom egu me fie minimum konya fia me firi mu me de me se me de nyankopon achi into ke wo se me nya ne totoroto da me mfa ne totoroto sa da hwe sister na me dey attacks ne nipa ntomfa ma me so ye de me kwa aduro so ye de me pictures to dey na nipa nye me e dey be na nipa nye even social media show ya me ye kura mpo ne de wonnam nnuro so ne sell me oh there be se nyankopon nkum ya wote asefo wo ye kwa because me no 24 hours I am wearing my full armor 24 hours nyame atade ye hye 24 hours me de nyankopon ahye machi enti no say attack ne ba kora na nyankopon will let there be a solution because me nanajo me I don't sleep me nanajo me ma die 3 hours 4 hours because me night and then me kwa adwuma me ba no pay ma die only 2 hours pe me te wokra na I'm praying me te wokra na empire na ba me to one ma if I feel the presence of God say na I was here shasi acheme mo say na at once na I was here gume na ma shasi e bompae me de time bia na me broskoto time bia anytime bia menye bia me de bompae because me a time na wa me so no doso a time na wa me so no e doso enti me ntra ho e ma baifo ba bi mekumi ntome ntwene yemi to me nim sankrofo taame adwuma na me befa to me ho so no me nim sankrofo taame pa nkrofo mpem asem
Minim se adwuma na me ye no emu solitiafo dɔɔso. Enti me so me ntena se ma obi mekume ntontwene abra me tam nso ye. Ebusuafo se de na me ka no. Me di nsuo ikodware ye ne garlic. Ma pepa me ho. Man shed dross sa na dwono man hye. Na me be die. Afi ade achi ya. Mani ani gie bi wo me mu bi afi bema bi na mani da ne so a sister wanna say nyame ni to me nyame wo to me o and I can say abrantie bi a waye madia mana ye me ya abrantie bi wo be bu me kwasea pa ono de se sunsuma wale no se de yokura na menim kwa fast but ono na waye me bone na me bufu ye na me nya abotre na me didi na tem no kura de e ba akopɛ wono abrantie ne na ye made ma ne ye me ya enu nti na me so me nya abotre me kokoyi ba na me didi na tem but nki ehwemu anko ono na nko ye me bone me meyi me ye ma me ne abrantie ti a me ma do abrantie se me nhia me kunu ye plan se ye be ware no se wono na ni hwe baabi se na ni hwe baabi abrantie na ni hwe baabi o a wono no wanya wo ba kura na wono wo ba ne kyele na awo me fi se me hia be ma me ni be ma yi ya plan bibia o se be ma yi de enche bia me wo ya nam so o me de aware de me ni mani so for now but what time me nam so okay o de 1 year time me 1 year 1 year no so out de me na obi enu be ware na me fi se me hia be ma me ne ba be ware na metia se be ma se wo no oba na ti da sole anopa be ma ni oba na da sole anopa o sister be ma na ye ma de ma na ye me na me kokko ne ba na me keka ma adwen kire no na me ni mienu ntam tete afa mi da hwa na menya telephone call me fa telephone call na hello ekuya yes net say nyame adumo me hu you na so nyame adumo na da woni mayaka na me se me na se me da me no nya aka wona ase makasa atia untino umfere me biem di obi antana ne baabi se me de me no ni problem bia me no ni asem ana se me se obi antana ne baabi ase wo so ofre me na abusa de we am hostie na me se na me ni wo telephone number o number no se o block me so ye de yo me man to nka biem ti me nim baabi amenya wo na me nim wo number no so me try anemba o de anya no nti na me fro na bibia boko de anyame adomo me hu yo anwumre me fro na adi nkomo bi wai sa okay mati na oyere ho te sei me worry wo de anwumre me fro na adi nkomo na me so yo mati yeah I don't go anymore agoya no way sister any pay and into a solitaire sister any pay no was mama miska and go find send me be buy and I dream wa no afafo no afre me ekuyam yes the see wo yentem bia no mesere se wo de beche na ya plan se e be ware nam so say the see wo yentem bia no mesere se wo de obe forget na wo de so yen ware mpese ye ware nam so wo pese wo ware me asi ai ade nya na enye se me ware wana nam se na nyo na aka kire me se oba ma ni nso ade de wo akua atwam sa ansem ni de atwam e ya fa nka atwam me mpese meti atwam wo de me hu ni se abufuo na ade kasa asanti forget am se sa o ndi se o se ai ntu de mpese ware na me so pese o ware me wo se ya mpese me ware na me se sa wo se ya na me se me de me nya ready me ni do bia me tu o me do ni na ayira do bia ni mu me say kura mpese me ye nyame adwuma me pese ma adwen ko nyame so mo because awale bida mpina twema twi bida
atia free me ne so nti no de me de unyo oba bi na be wale ne dia me de me menye ready oh wakuya de na akasa no say yeah menye ready say me wade menye ready ti say ne obetwan dia na ye ni na ya bompa ya hwe a ko se say no me mpese me tu amerika dia ye bibia wo se bibia mpese me bo ho mpa ne nyame kasa kire me nti no wo de mama time now de ye me hu de me ye ebusuafo ne me na amda so sie yo ene me na amda so sie wote won wo twa se me fa telephone aka che ne se wo chena bra besin ko wale me ma me so bi ni do bi ade ma no na me ma bompaye ama ma sofo abompaye ama hu se nya me kunu no but then no ade ne te ko ye ni ntine wo se nwom asisi ma me hu se things are not like how it used to be. Me wo na ba ko bi susu asa afafo ho afre me eyakuya na ho te se na me se nyame adomo me te won ka che na me se ha me hye ho was madamfo asumesi na be kan we ono so confession asa de confession time aso ya so nka na numu nsem eni pa asumesi na ka kire me sesei ni pa asumesi na ka kire me sesei eni yeso wo boy bi wo sei eni yeso wo boy bi ni wakoda eni yesi we ni wakoda enu nti na me de me twe me ho eni yesesei ono so confession time afi no ono so bro ne de so kire me ena we ka we ena we na be ka sei ena am si na be man nti na wo ne mete na wo de me namfo be ka cho na wo gidi thank you de me namfo be fa kire be ka cho na wo gidi the way no musi kan sem no na I was so confused na why you confused dodo because na omo kaka nsem bebrebe na omo timi ma me evidence na nam so omo ma evidence na omo de ma no ye me evidence na me de ma obi a me ye public figure de na chese me ntimi ni be ma ni nkomo na be ma ntimi mfere me obi a me ye show e ma nkrofo e dey me timi receive call be bro 30 times a day me telephones me yensa what yasem be ma me no te what yasem me catch us asem na wate no enye no kure chese waji abontin sufu edi sin me afen na wo ko ye na anko yie na wahu senye sa na me mete no wo sa afafun bra mini do bi ade ma next time bi mu ko hia oba na se ne namfofo fa kire be ka ne ho nsem tro se na ne mpena nie na we nna koda wo ba ji oba ne de na so be ji ne namfofo na di itimi na metimi no wan adamfo me ntimi no ntena ana abusuafo no so me de tim baby enti in life no bibi betimi atomenti wabrabo a na there is a cost to it e was so na hwe akiri kwan enti mesra mo me ma me kasa nwa me ma me kasa nya tenten me pa cho uyo ba na se awo ma me pa cho sori ne bom paye uyo ba na se nyankopon so che oba susuyi wafu kira mansan na wo twa picture na wo so ho na enye anini na ehwe na ye ni papa sa baby shower say spiritually no if you are not stronger kebe ya cancer no na me nyankopon sue wasomdwem na akora ne mawiase wo ba wiase wia na wo dedicate na me nyankopon na gift na mojeje wo baby shower ase no stop it nyame nim so obetimi ahweba ne nti no de akora ne maawo ti so obehunu gari kura na ano ba ne dia da hunu gari na munina no obi betimi di ade sei obi betimi di one gift ase wo ba da achiama no obi betimi di gift pampers ba ko pe no de ase wo ba no de adwamambo ato na brabo so because pampers wo de bobo na se obi betimi di enku wo de ba ma o se fa sra wo ba enku keka wo de be sra wo ba no de abese akora no ato asram yare wato yare tantan no de ama wo ba no akora bi won ma bon se ontimi nyini e bia ne atwe ne hu nso sunsun